Evo ljudi, znači gledat ćete u nastavku klipa. U principu radili smo dva francuska automobila, Renault Kangoo i Renault Clio. Kod Renault Kangoo je 1.2 TCE motor, kod Renault Clio je 900 kubika motor. U principu ovdje ima da snimimo odmah u startu te neke podatke. Ovo vam je za stezanje glave. Što se tiče jednog i drugog, Renaulta. I 1.2 i 900 kubika Renault. Ovo je šema stezanja, samo što je redosled, uvijek kao i na svakoj glavi, ko što uvijek kažem, od sredine ka krajevima. Ovdje imamo delove, koliko je izašao taj Renault 900 kubika, toliko je izašao i onaj 1.2. S tim da je obrada glave tu negdje bila za manju glavu oko 150, za veću 200 evra, nešto tako otprilike. Možete vidjeti, ovo su delovi. Poručan s tim da je set lanca izašao nekih 10.000, tako nešto. I za jednog i za drugog. Ovdje imamo lance, tu da stavimo sve. Ovo je lanac od 900 kubika, snimljen je već jedan put, ali hoćemo opet da pokažemo. Lanac u principu možete vidjeti kako izgleda, kako je sav. Iako se kupa u ulju, podmazuje se, gledajte kako on koči. Toliko se pojeo jedan da bukvalno je već počeo da glavi. Gledaj, neke strane ne mogu ni da okane. Vidite kako je sad izbit operen. I u principu, zato što nije mogao lepo da klizi, zato i pojeo ovdje klizač. Evo možete da vidite da je klizač uništen kompletno, ispojio gvožđe i metal, sve. Auto je zbog toga preskočio i to je uzrok kvara. Dok kod onog 1.2 imamo pucanja samog lanca, to je u principu kad se ne desi ovaj problem, nego prosto toliko već bude istrošen lanac da ne krene da glavi, nego jednostavno prekine se i to je to ko što smo imali na onom 1.3 Multijetu. Čak ovaj španer mi deluje ok. Ne kažem da bi mogao ići, ali po ovako kako ga gledam, deluje mi u redu. Nego je sam problem bio u lancu. Tako da, u principu ovdje imamo lanac od 1.4 TSI-a, isto istegljen lanac, kad stavite jedan pored drugog, vidi se koliko je duži novi lanac, to jest kraći novi lanac. Evo možemo da vidimo razlike između TSI-a. Ipak mi deluje da je bolji ovaj TSI-ov lanac, Volkswagen grupacija protiv Francuza. Možete vidjeti koliko su ovdje ove sitne, koliko ovdje deblje. Sad, debljina lanca je 0 deblje, tako da šta znam, sve je to manje više slično. Evo možete da vidite isti princip je lanca. Isto ima ove kajlice. Tako da danas, u današnje doba nemate apsolutno više ni jedan kvalitetan lanac ko što je nekad bio. Stari lanci koji su bili identični kao na motociklima, biciklima, bili su debljine, evo otprilike kao ova dva zajedno. Stari Mercedes nosi ovako debel lanac. U principu lanac uz redovnu zamjenu ulja, čak nije se nikad ni menjao na tim automobilima. Na ovim automobilima lanac strada negdje između 200 i 300 hiljada u principu, tu negdje na svim, što Volkswagen grupacija, što francuska grupacija. Tako da u nastavku vidjet ćete par fora fazona vezano za ova dva automobila, Renault Kangoo i Renault Clio. S tim, pošto smo zaboravili da snimimo fazu, hoću samo da pokažem. U principu, evo, kad god imate ovako obeležen lanac, u principu, vidite kako je donja jedna tačka, gore dve.
Znači u principu sve poklapate sa oznakama kao na primjer i kod 1.8 ili 2.0 TSI motora, TFSI, sve su to slični motori za zupčenje. Dok na primjer kod ovog Volkswagena 1.4, znači nemate oznake na lancu, nego tu ide alat specijalan, što ćete gledati u nekom od narednih klipova vezano za taj automobil. Tako da u principu ne izbacujemo često klipove jer, kako da kažem, zaradimo se u tolkom poslu i zaboravimo neke bitne stvari da snimimo i onda tako gledamo neki uvod da napravimo kako bi to izgledao klip na nešto, ali u principu eto čisto da pokažemo te neke zanimljive stvari što na šta natrčimo, šta su problemi s određenim automobilima. Uglavnom, lanci kod 90% današnjih auta. Tako da, eto, uživajte u nastavku videa. Evo ljudi, znači ispred nas je Clio. Znači u pitanju je troklipac 900 kubika, TCE oznake motor. Znači ko što imamo onaj 1.2 isto s 4 cilindra. Znači u pitanju je ta njihova mana, samo pucanje lanca, preskakanje. Tako da je stigao klip neki ventil. Pa u principu trebali smo večera da skinemo glavu, ali nismo uspjeli zato što nam se zeznulo ova ovdje stvarčica. Znači sama remenica radilice. Naime, eto danas toku dana sam radio jedan ovakav model, samo 4 cilindra koji će isto biti u klipu, to jest u istom ovom klipu. I po tome znam 100% da je normalan navoj, a i radio se još par puta motore na ovakim, tako da nema promašaja da nije normalan navoj. Sad, probao sam da grejem, ne može, slomio sam 2 nastavka ova dugačka. Znači s ovom velikom polugu vuko i ne može da se popusti nikako. Evo, ovdje 2 nastavka platila. Tako jedan bio ostao u ovdje nastavku pa sam ga izvodio, obušili ovo. Izvuko. Naime, sutra donosim, to vidjet ćete to i u nastavku klipa. Pištolj onaj veliki, pa ako ne odbije, onda više ne znam stvarno šta će ga. U principu ostala je još ova prednja dekla da se skine i skidaju se, znači razbor lanca, skidaju se obe bregaste, obavezno zabeležite ovdje ove nosače bregastih polutke jer različite su, to jest različite oznake imaju. Morate da skinete bregaste zašto ne možete da priđete šafovima glave koji se nalaze ovdje ispod njih. Znači tek kada svučete bregaste onda možete da odvijete glavu i skidate. Evo vidite koja je u principu procedura da se skine glava, znači turbinu smo odvojili ovdje na 3 šafa od dole katalizatora, od auspuha. Odvojili smo je ovdje na centar, na ovu šelnu. I sam od varijabile, znači smo sklonili ovdje osigurač, to je to. Što se tiče prednje strane, znači svuči se usisna grana. U principu lako se skida, barem na ovom modelu. Ovaj konkretno model, znači nije visoki pritisak, nego je običan standardan. Ima znači dizna niskog pritiska. Imate ovdje jedan šaf od nosača alternatora, znači u principu može da se odvije bez da skidate alternator. I njega kada odvijete, bukvalno cijela glava silazi
tim da ovdje normalno koji za svaku glavu kad skidate imate kućište termostata, raznih creva, kablova, to što i ovdje vidite. Tako da u principu sutra je skidamo i to je to. Ove motore samo malo naprednije, savremenije nose i današnje Dačije. Obično su sve to troklipci, što 900 kubika, što onaj Eko, što ima fabrički plin, isto troklipac 90 i 100 konja. Tako da šta znam, zanimljiv motorić, nije to nešto specijalno izdržljivo, ali nije nešto ni komplikovano za rad, pa samim tim može se lako i uraditi i mirisite opet nekih 100-150 hiljada i tako. Eto, konkretno je izdržao 11 godina, poslije 11 godina je stigao u Srbiju i ovdje dobija novi život. Tako da, idemo dalje. Evo da vidite pištolj za kamionski program. Zubrov ruski 5 kW. Za ovakve stvari dušno. Znači za remenice, radilice, za zglobove, za točkove na kamionima, za takve stvari, za trapove kad radite, idealna varijanta. Inače košta red oko 200 eura na internetu, a jako korisna stvar. Evo ljudi, znači u ovom slučaju kod ovog troklipca, znači imali smo problem da je jednostavno lanac istegljen i evo možete ovdje vidjeti kako je progledao klizač. Jednostavno. Evo vidi se ovdje kako je pojedan. Znači jednostavno španer je izašao više nego što bi trebalo i samim tim pošto bi istegljen lanac nije mogao da više da našpanuje i lanac je preskočio. Evo ovdje možemo vidjeti, znači dva ova zadnja ima smaknuta su i na svakom ovom vidi se ovdje u ćošku kako je dodirivo. Evo tu i tu. Sad na ovim usnim ni ne vidim baš da je dodirnuo, ali u principu provjerit će se na mašinskoj obradi sve, tako da ništa, idemo sada rastavljamo glavu, to što je ostalo izduvna grana ova i šaljemo to sve na mašinsku obradu. Evo da pokažemo još samo, spustim glavu. Znači ovu glavu šaljete zajedno ovako sa bregastima, zato što on u principu nema hidropodizača, znači što ovaj troklipac, što onaj sa 4 klipa, znači nema hidropodizače, ima bukvalno, znači izgleda čaura kao hidropodizač, ali nije. Svaka ima svoju meru u principu i ne smijete to da izmešate ni po cenu života, zato što ako pomešate to više neće moći ni da radi ni da pali nikako. I u principu to vam je na istu meru nekako naštalovano kao sama debljina te pločice, kao i one ventile u prethodnom klipu što ste gledali. To jest ono što se tiče traktora i kamiona. Tako da kada skidate glavu morate odvrnuti prvo skinuti bregaste, da dođete do ovih šafova glave dole. Kada skinete, znači povadite sve šafe, svučite glavu, onda samo blago stegnite sve ove šafe zajedno s bregastima nazad. Kako ne bi došlo do ispadanja samih pločica, poslije na mašinskoj obradi ljudi beleže pločice
i kada budu to gledali, provjeravali, znači vraćaju pločicu gdje je koja bila, provjeravaju znači njihovu samu potrošenost, što sam primijetio ovdje da su malo onako počela da se jedu. Tako da, kao što vidite ovaj model, znači varijabilu ima na usisu, na izduvu, znači nema ništa, za razliku od onog, znači 1.2 motora koji ima i na usisu i na izduvu varijabilu. Evo možete da vidite, znači na dekli samo s jedne strane ima solenoid, evo ga ovdje, taj regulator. Ništa, rastavljamo sve što je ostalo, svećice povadimo izduvna i možemo sutra to da nosimo. Evo ovdje imamo Kangua 1.2 TCE. Znači u principu stavlja novi lanac, urađena glava. Isti problem kao i sa onim Renaultom tamo. Evo da vidite lance kako su popucali, delove, sve što je promenjeno. Znači lanac pukao. A što je pukao lanac nego pojeo. Gledajte zubi. Da malo kamera uhvati. Odbio skoro sve zubi. Promenjen je tu španer. Svećice, dihtung, klizači, dihtung izduva, usisa. Tako da idemo dalje u sklapanje.